Hi guys, so welcome to Baguio City. So this time nata sa Baguio City, and then actually we're heading to Strawberry Farm. So we are from Clark, and then we went to Banawi, and then Banawi ba? Banawi and then Sagada. So our last stop is here in Baguio City, and this is the view that we muna there is sa Baguio City before the Strawberry Farm. So as you can see, guys, it's a very relaxing place where many of us can visit and take a deep breath and relax for a while after a busy life in a city. So you can go here actually, guys. Our time now, as I speak, it's about 11 in the morning, but the view. Yes, marami tayo sa mga friends. There's nothing wrong. Oh my God! So can you imagine if you will surprise at one time? Actually, dili lang kani siya nga scenario ang imong makita dire while on the way ka to Baguio City. So, daghan kay kag makita. Daghan kay kag makita. On the go, naka-van man gud ni. So, Marang, not all the time we go down here because we're running out of time food because nga ang among oras. Naka-set na tanan. And then we have to go back to Clark for our flight. So, sige. Dire na ta makaon. O di ba awa o si Haji Alejandro. Dire ko naman. Asa ta mga ondong? Jeroka. Tina? Joke lang ko no, joke. So in my group, ayun. Basta ka na, wala na po ano Yung ayun. So mga, basta to nga team? gorgeous! He's gorgeous! Ayun. Ayaw, ayaw, ayaw! Ayun. Kami na naman ikaw. Ayun guys. So, okay naman. Background. Hi guys, so welcome. So welcome. Did I? Continuation yan. So at sa wakas naabot na sabi saya. Ay, so finally naabot na gid ni diri sa Strawberry Farm. So nanami sa Baguio. Oh my God, pila ka oras atong biyahe ganina gani? My God, mga 5 hours. Oo, more than 5 hours. More than 5 hours. From Sagada, then all those nga giagian na mo ayun from di sulit siya kay nga no ang among mga giagian man gud is mga nindot sa kayo nga lugar, and then it's really not requirement but it would really make you feel like you need to stop para lang to see all those things around you, and then the scenario was
the scenery was wow, as in nice kay siya. Well, anyway, talking about the strawberries. So, nanami diri sa strawberry farm. So, kasala ang problema karon guys is wala pa kayo siya. Sabay wala pa kayo. Bunga. Oh, wala pa kay bunga. But anyways, a few lang. So, kuha ko usaha. Makita ba ko ninyo? Ay kay JJ man. Nine. Ayun, so na ako'y nakuha. So nakakuha ko og usa lang. Usa lang. Pero daghan man siya at the same time. Ang area man gud niya, it's not only concentrating for strawberries but assorted kuan siya. So daghan siya glain pa mga vegetables nga mga gipang tanom diri. So kung ato siyang tuyukon, ayun, dako kay siya nga lugar. Tapos daghan sad siya og mga veggie nga mga kuan or mga tanom mga lettuce. Actually nasa ko nakita dito sunflower sa unahan no. Tapos kung imong estimate ang lot area, I don't know how to estimate. Iba lang ka mag-estimate kung unsa ang lot area, besh. Dako siya, di ba? As in Hectares siguro. ganon. Oh guys, siya gaingon hanga 100 hectares so ayun. Ayun, nakakuha ko gusa, strawberry siya. Napa ni medisina? Mahilo, halata. Wala na ko'y vlog sunod kung matuwing ko ani ha. But let me taste lang. Ilan yung sabi? Promise. Gusto ba na ko ha? Pero okay ba na pa ni medisina? Anyways. Ayan. So kung mungari mo, ayan, manin nyo makita andere. So ang kaning nga akong giari lang, specific lang ni siya for strawberries lang. So pwede sad mo nga mungari mo tapos mag-pick lang mo, kuha. So ayun. Kasi lang pagitaon siya kay nga no, gagmay man niyang mugbo ra siya, ayan oh. Pero you have nothing to worry about because once you go out from this farm, daghan kayong mga baligya diha sa gawas na yung mga strawberry jam. Aside sa mga souvenirs nga pang, about strawberry here in Baguio. Well, anyway, ang amo lang naman giari dire is para lang ma-experience and to enjoy. And then para lang makita on the reality kung what is the Baguio all about and then what is the strawberry all about then. Because strawberry is a very known fruits man po dire sa atua here in the Philippines, so that is why. So I think I have to pick another one just to prove to you na 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 yung mga bunga ang strawberry karon. Moment. Mangita ta og dako ha. Wait lang. Pero lang wala mo dako. Kuha naman ako ang dako. Ayun, so I don't know lang guys, pero kung magngita lang yung ka, daghan ka masudlan, daghan ka makuha. So you have to get inside and pick some. Right? Okay, so I think that's all for today. And then, mo na siya ang pinaka-last, as I said a while ago, mo na siya pinaka-last area nga gi-visit na mo. Ayun. So, ay kalimot sa pag-subscribe, comment, like, and shares. And then, magkita-kita ta sa sunod pang edition, ay or episode. Actually, dagang kang tao guys sa entrada. Okay na mga. Ayun, so, attention na mga. Bye sa desk! So, meron po, pero
puro siya mga stall nga mapalit or mga souvenir all about Baguio and also strawberry. So dili siya mo makapag mga mga so it's not only a parking lot actually but it's also at the same time mga shop mga stall para